puponga o le tātou proklami o le sports talanoa e le tautua ha le Blue TV le dei fo ia solulu o se sulu ma le lua le masina o iuni lua velu se fulu ma le fa ia talo fa Samoa ma lo le soifua manuia ma lo le folau le dei fo vanga o le fiafi e le teritunga ia o nisi o le ua tapena mai a ia ngā luenga fo ia mātou ni usira dei ia au te ilo fo i Samoa i le te mitou te mai moa i le proklami le dei lungo le NUS Television o mai a taringa sua o le fiafi o fa solo fo i na fa lo le alunga o kanga kama mata mai e mai mo mai ia i tūlanga fo i o le fa so le tātou sports talanoa o te fifia fa ilo atu ia wa atu fo mato o va masani ai fionga i le fa sina le fionga i tole foa ane tele ai o luputea ia o kameki fo i o le motu ia ngata fo i lea ia o le au malo sia mota io ia ngata i lea ia o le utoe fo i mai ia le kapteni o le au New South Wales io ai mai manuanga male malolo tinga ina safia ngai fo fionga ia au mua to vaenga inu ngor mancho program limanga ia vi ia fatalo fa Samoa fatalo fa tutto le fo malo Samoa tatoi filo i futa bokana sposa no pen masani ai alola me ringa eso mai ia oi se garo fa mai do au wangi vai mai le ku o ye ngi me o ku se mera ki se mera wangi balon se ho ka fo mo ya fatalo fatu Samoa le tula fiafi ya fiafi vo le nganga le ho to mo ya tato filo ingai tu sa foi mal tato po kalame ya ai alu mai o le ana tatou tal no foi se foi sin tala malauri ia pe a mela ka lunga le weekend o mai oi lo visit mo o mai lo se fo maralo ina ma mai le weekend se ki so longa le me se fare con lo ki e mal ngong ma fo marong lo ai don ka lo ki male marku kam Malaysia vai le ka si le so nge ka ore ka lo ki o ka ko si ai fo ringa ka kamar ka ko kala me ko nga yaku makor ka male tu shua vo ilele ni usa o ni mai ko a ula vea ole ka lo mo ore ko lua ka lo ko e wa sau vo ilele pi o si tangata wa fatua o mana faise confession ta ya viera le le tu ma tu te vira i foi mreusu e mai ri weekend ri ai le wala ngole was ka ki ngo mo se ki anga ya ya ma ya le weekend ya mo se ti fo ya sa foi la niveling o so ya matapula fata no ka fu oh yes to ao turin ya sa fa le weekend ke ngai la sa fa le ya ma ya le ma tang fo ma wai malo fa tai ia fa me se foi ia mato e te lo le unveiling ia ele o uso ia o lua tulanga talonga turin tau fua ia me se foi pa io ainga ia wana sa wa to foi ia le songa le lo ia ba se no fatua ai mana ia tulanga de tau mai ai ungo talonga tatu tio ile tatu pa foi me marolonga pat o le fa ma fala vole nei vai aso i Samoa olo o faia ai ia tapenanga mo le whamana tui no le se lau tausaga o aveli ko lisi maualunga o avele ia o le fionga ia au moto vaenga o le tamatu ai o le laumua o tama o le pota whamanu ia tula le se lau tausaga ai le liringi ia vangoa se kafisidi vi kakama e mai le kaimi o e fo i avele iu vai kaimi le kaimi o rou leanga io e mai na ole korisi kele lui kau pe ya lui ya inga ka ole marosi loko ma ya ma ole kele fosia onga o i mo le wenga le la inga le marosi ro ma fo ma lui kau onga le fika ya o kama ya wala vangi e lo kumolo ya fa longo la vai kama ku ya fo i le korisi ngi aya lu man le furkala e fase fa ka o kama ko e ko foi mai pe o sidi aku pe ko sa foi mas furkala e fa pe ngana fa ngo yo o kama voi la yo fa fia lana e la vea ile name fa fia na e la vea ile na to no asin ka mi o la vea o kile la vea na le kupe a o la vea na ka mo ngalo ka ru ki mari pu vai ale ale kama ko vai wasu o ka sa lo la ye o le me sidi ngo fa ya ko ale wori ngi ma ko o ka fa pe o kama ye e masangi la ngo ko mo se o so mo ko le sa ye foi ya
Aku lai mako ai nga, aku ai yo ka whapera ka rungira la o kamara i se whenga o ili ai. So, ka la kusole pe iari i o whapera. Ele mal. O fatu tal no ana i mea sa e tau polo ngai fo ile na te. Kasi le po ula ve ai, pe lua o ngai po. Ke alu lai whafo i ki, ma ni po vai a kama. Yo whafo i le paipa, ano ki. Yo ka saulo la ia ne ku i. Le la ka whapera kai kaka kukula koe alu ke whama ngofo mai. Te umanga ingola i puwai. Iongo ka ngofo i ana e whape foi. Ia ingoala i puwai a kamai. Ale wa ngofo. Ala ke ngofo o le ma po. Ka ke ngofo ala le kalangi o ngani kusa pe ya kai ka wale le kaule ale o ale. Ole ngofo ile le pe e fa me kangi ku ki ka ka ma me fa pe nga. Wa a pe tamatu wai me kangi kangi ma. Sa ka. Te kangi me se ulo i vatu. I kai. E ke le kangi nga na se ulo. Kangi nga o ka kangi. Au ala ke au ka fa soso. Ala ke le yo e a o le la ke wale fia o kala ya ngau mai le la fa kloka o le sina tula se o ku ngina la ngala fa ia ko le inga afrikia e la ko inga la le umali una ko inga le o farfatu o ko inga la le sa fa o ia farfatu yes o ko inga la le kamala nga mo ke fa ngoinga vangi fu fa fonga sa mo le mango fa ko sa ula ko inga mari ke ina le o ula ni ku ula fa ko se o fi ai wa la ka ke ko ngo fu mo ngo ni fa ko le ngo sola lo le mo ko ai o ke ai o ko fa ka kau mai la ile la fia jo pe o ka ngo mo ko le e sa ula fa ya ko le inga no al ko inga la ne kai i le ka vai fo po ka i lo le ya ka le misi ka no ta fa me ga ye fa ko alu mo ko ai to sa la ne yo no ko inga ye fa so li fu e mo ku sa nga sa o o fe le sa nga sa o fe para si mo o fe mo ni mo ko inga yo ko inga bo ni ke le fo sa o ni ko inga o ko isi o ringe nga ka kipi mai pa fa i vangi fo le so ma ko cheko pensa o cheko sena ko inga na ne so inga fa ko kwa ke le ya wi le fo sa o ni ko inga yo inga fo la o ni ngo ka a maka mai ngo ka si i me o weights o le mak 15 ne fa ya mai ngo weights ka ni o ina pule o nga time o le sunga se yuri le o fai langi le yo no so mai fo la ya le male sunga ya tupa e sero ta to la na sa o mo nga ya e ka ki ya la fa ya so le a pe fai mo ka fidi si kama makukuang o kama nge pupula mai ka ke fe fu ya yo ye pe voila na ye voila le minstale ye ne nga lu ya olo yo kamala nga kasi voila kama ya kamala ya sa yo a pupula mai ola ka ke fe fu yo o kamala ya o i ke le sa onga o le lu kaure ya ka nga le yo ko sa ile o le ala val me fa mai ka mo ko a le o ko si fo ngi se ke fa ko le ula va vale ka mi ki o ko ko so le o kamala i mo sa vai mangu ko o kamala nga le fa so sa ko i makua kaula mu ve o ina ni sio tamor manza mo tam to il manza mo sa to we know e to mo tu ya o te mantua ya le jonga ya lilo mayama to sa le sa ya o ya taton foi o arona paramo ya le usola le o Nico Palamo Palamo na tama tua ya faftai tulai pa faftai sua Lolan Koko Lomitu Sasi Lomitu si Fesuyai Pati Malingi ia o lo uso matua le o kini vaenga ia o le sunga ya tau veve ia sunga whaiwhiau ia kiti ona vai ioi o le ko akele ia o to tele ia nisi o ko nisi o avele le ai e ala le o te vai atu ina nisi o sui o le malo ia le fionga le i minista ia olu e karangi anga karo le kaka olu nkaro penga o le kau whawhiwhi ala menga le ina le soka olu marki kiki a olu ia mal whawhiwhi kanga kana olu o ni wawa le sira te vai atu fo ina te loa iai o ke roi i ka arua ang ka arua la ka pinga olo e vai ia au
pio vai o pako. Lau ke kele. Ia vai ole. Soka. Ah. Asa po sapo a au ka malo le polo e le paula. E se kairia pele foi le pele pa kau. Sa o le kua. No winga le me foi no tato fa pe e vai le minsta, e vai olo. Io. Io. Ko i le ya. Se kau i vola mal ke mila we miska nga o mo ko i va ve. Malo le uso. Ia, va talo fa tuai. Fio le minsta o ifo. Ole onga le ala to ina le fio ngale ro liaf pura isemi. Ia. Io e. To tele fo i ele ngata o tam fana un ta alo. A o tamali i fo i le to fa ma le utanga. Matulanga sa i le malo. Ta i le malo. To tele i fa fe nga na o to ina mai. Ola fisi muli ya ka kina ko malo longa tauso. Sa fa e oi avele pesa esu e nga vo ina le. La tulanga na e awa ye la nga avele. Se tulanga tau. O mea umanga. Usai malo fa fisi. Tato wolo lo ile malo longa. Se mea fa fisi le tulanga na. Wolo. E wala, piwa se ngeni su malo fila fia seta. O ka malo e ngofo i mari. E pole o ka malo la wala ri. E le se sa yu kwali se ka sa ka e pole e au mu. Ka mo. E mere de un su nga urfare la. Na fe. Te jatu malo longa foi mai. Fa o tatu para. Uma que esposa. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amaka puka la meri e ko viri mai. Mole se koma. Se mas no tal fa chama se tapa. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala me o ke o umba nga pau. Fe heri po ina ro ya pau. Ia mole. Fa o mi singa me se fa ka singa me ya mole ko manga. Ya fa ro le mai o se o kari. Ele ngi me fa o va por me ro ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va ve ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga le al Pacific 40. Mal talo fa va. Wai lo. Ya volle. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Ia fa la ia la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa lo lo. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Dai lo. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. Wo fa fa ngofia nei nisi o nanga e pe o fa taunga. Pili o ka nga luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo fa nga inai le talofa voucher.
and the Pacific. E wawetau ule malanga pe atato walo whaafatasi. Our destiny is within sight when we paddle our canoe together. In an ever-changing world, we have held on to our traditions, passing them on to our next generations and to our future leaders. It's our inherent nature to serve that defines us. The pride in our culture that unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other, even when we are oceans apart. Where do we go from here? Only the future knows, but we'll be there. Journey together with Digicel. Te whataro watu sa mo re teli mo el proklame malo longo masari ni vanga le fio ma tu fantasi ma le fio nga ya telefone so le fio nga ya umwa. Ya ile tato sports talanoa le nei fo ia fiafi afa pe le foto a maua utara foto a timelo TV to la lavale una ngolo e mo wai mato fatalo fatu mo folo fatu le vanga o le fiafi ele fanga lo ina mato sa maria nga le tato company la ngo sua SMI Pacific Easy Money Transfer ya o le tato motonga ya fa pe foi la ia isi tato una masani per Pacific 40 ya male Digicel Pacifica fafte chile ile lango suai no le por kalame polet o nanga le Blue TV ya maritato sports tel no 50 tasi o solulu ole vaenga la tato me ia tu ia lo fionga fo fa unga na tato mai ia li ungo talongo le veso e o te lole o tato to o seanga ona fa mai ale ma tau o lunga le tami sanga o super la kapila to ia quarter finals le sa fanga solo veso te nei ya semi finals le vai so anga fo nei polo weekend nei le loma ya ona tatu fatili le foi mole ole o malo o mai ia tasiale au New Zealand le o fa le ton el tulanga a ole ai o lua o ka ngalo ko di Crusaders le ya ai o tulanga la na ta auto mai le vai so de dei manu malo le Chiefs la ta longa mo male rate fast flutoro ile lo so tasi talonga ile va o le Hurricanes ma le Rebels faso marfitu ile luas football Rebels talonga le va o le Blues ma le Drua ya tasile talonga mata ina pita imaru malo aya ile Blues torso ma no ile na o le lima le Fiji Drua ya ma le tawulunga ina o le Brumbies ma le Highlanders manu malo le Brumbies torso ma lo es fu ma le no tatia la ya le vaenga utona ya tu asi tato focus la ona so go fitting ngalo le fat line up lo sa tato semi-finals o semi-finals mo o lo te vai tunga e o le Blues ma le Chiefs e fai nei o kilani ia ma le semi-finals lo na lua o le ata alo le Hurricanes ma le Brumbies e fai i la lo i Wellington ia amta mai so lo fitting ngalo o mo o le ase faata tau tulanga o talongo le Hurricanes mo le Chiefs. Hurricanes and Chiefs, sorry. Yeah, corrections. Blues and Brumbies i Eden Park, Hurricanes and Chiefs. O le ase lua tatu mo le Blues mo le Brumbies which is tasia le au Australia le sao mai lunga tulanga semi-finals. O talongo na le fingo fi o le au ne le Brumbies sa le foi na to fa ngole. A me si foi na ko gameplay sa o le speed la va ma le ma space e fa ngale ele Brumbies i la tutalo la ko skalamu pawana tau le open play la le aula le Brumbies e fa ke ko le foi la ko defense ya ai o ke masalo la wa ko ka ilo nge ke wo work le Brumbies ile game plan le Blues o luma la va o nga kongule fai le Blues luma fo kia pick and go yo foi la ko set pieces malo si ke le Blues la ko skala mo la out le Brumbies fa mo ke le Brumbies le speed la le o le ka longa mo le fa nga space fo nga le e hita ko le le polo mo le runners e tu langa Telefone. Ia o ngawa sa ngo mea mo okay lo fo o ke minge o semifinal ia ka fai kusa uma au mangi e fai koingi o Brumbies fo ia e le fengo fie fo lu mal forwards mal backline ia e
kau whai asi, kau mawha le forwards le Blues. Ai pe o ngā la wale ua. E kui me ke lo hoi o nenga ki ki le coach a le Brumbies o le kaunta ingo o foi le forward driver al forwards. O se pile line out, kalamu me rapena. E mwhai foi inga hou le Brumbies. A cool back line. Ia, o ngā la e match up pa foi le lua. It'd be very interesting le outcome foi le karo. Malo whawtai. O le turanga le o ki fifia le whainga le makau kia le kausangi le Blues e mese ale le coach le ka mai old school skai mo mongi ka ko vai le Blues mo fa ngā ruma pu ia ruma kai me momo le ngā le yo o ya se Blues le o ale o sau ge la kamar yo sau ge le whai aonga le ka mai sa old school fonga e koe pau ala le mele a workload ma le Blues i kua lako backline no le koe fo i kua le koe ngā deep formation fo lea to le foa koe ngā life kau i leia ma le koe ngā game plan inga ia lama le kai unga le whao ngai le le kau kia ku o le si tūranga le la misi ngei o le sunga le kapkengi a sua ia sa ule tuklot le ua whamunuaria sa lo pe e misi fo ngai ia test mua ia lo plats Ia, o le manaya, o le tūlanga i le Hurricanes ma le Chiefs. O le ase lua sila i malosianga ma vaivainga ma tūlanga i ono lifa i ai le alo le tālonga lea i le se. Tapai lau whionga tala? Ia lau vai whai au i elu, usa le lei. Ia. O lu ma le forwards, ma kua le backline. Sole, e marolo si koe sao makanga. Ia, kalkongu la kalonga lea. O ai ale au e ngau on the day i o le au ngai maro mana ia o le lau vai foi e moni le ai to le fo mano si foi le numero fo kia a mi se foi le tulanga mana o le to tele o alo ni ta to le o le ata alo le si Malaysia i o le aula le ale Hurricane i o le o valu mai foi samo ia ale valu ale Chiefs le foi la tua ia le alo estiti manua ma ai ke ka alo kamale wala sila so mo le fa ngalonga pawa ma lo si male sao ia male afloat foi le mtua ma nei o le talo le alo le tele ia pe tu langa na fu le fengo fi ka ki vo wa ko o ki kilo foi le Chiefs na ko ie mega sem tu langa pena al mela le ka fa ia ku foi le tole fo oisi si koa ia ngaskoa le Hurricanes i kalonga le. Tapo moments mai si pe forward pass si kalonga ng mok ni. Pe nga linga costa si au le ia le fai wa to mane lu fina. Ya ai langa o la wa fai ale finga lo semi final. Mana ya o le tulanga la sa bo le fa fo ba tuli meta manel ta longa le le ba o le Blues ma le Brumbies o le mo o ke fia alu ke maka kalonga le Blues and Brumbies o no tulanga fo le au Australia bo vi aka fa pe semi final so le man jo le last chance le o se au Australia le winning kongi o le last chance le le langa fo ko wal le final winning kongi fo wal wala ye la lo il final ai o semi so la tu so pa ai i mai ai lo ka kalonga ka wongi o le final fo kalonga le ka nga ai wala ka fa me ke ro ke wole ya lu ka so ke wole o ko ke ya lu o le final ya e fa mai ta tu tal ngoi la ka pi o la lu fina ngal o ita alo le final ke lo Blues ma le Hurricane mana ya o ita alo le final Blues ma le Chiefs ele la fa tu le final Hurricanes ma le Brumbies e final a woni sila ma le Australia o le final o te alo fa si pulu ya uti lo le langa o le langa le te fa tu te fiado o ke fiado o ke aru sa lo ngiu ia ka pega merka wala la ka jo le NRL si ka ko le NRL ya o le tulanga le NRL la Dragons ya le na mano malo fainga le Dragons o le mo se fulu ngo na super fare taika o le Cowboys malolo i le Warriors up the was sole fiwa ka po ngi Warriors era sisi wa men ka ko ofu Warriors manu malo ya i le Warriors fast food per dua na suman luar Cowboys
Alonga var Storm le Knights, tolu sfumare le Storm, manu malo le Knights lo super valu Bulldogs, manu malo le Eels lo sfumare lua ile na super valu le Eels. Titans malolo ile Raptors, fa sfumare ono e sfumare lua. Kwa mawa ilo se malo ile la pikiri. Broncos fire ina ile Sharks lo sfumare lua sfumare lua. Pero alonga var Panthers, manu malo ile si equals tolu sfumare lua ile lua sfumare lua. Olha, eu não quero vai com iri perica, alori ora au le Dolphin. Pe ara pai Dolphins. Ya o lea. E o mi ale fa ngaso longo tatu NRL la tula. Ai sika come i mai tatu atu malolonga. Ele tatu state of origin. Oh, kafiola. Olha, me o kupu ila au. Ele le ofisi di sawa. Olha, me o kupu sia. Le hanga que le foi inga. Ele o se vai, ngade ngau ye. Ko le e luas ko ale Queensland e Ford Pass. Le si ko out for le vailinga kule. Au ke ofo ngina fori fies furuli mai na ko. Ai ngar se furu lua den ka alu. Ilo wa lea finangalo. Le si tulanga le teko swari. O ke ofo le fia vai aso le fa sala. Kua se ya. Pa wanga me ko longo ya. Le mo fain ko ka ofi ngo e fai le umi swari. Ai pu kamale. Wanga fa pe ko e whole package swari la ve swari. Ele mo fai la orisila kula vo. Aga ko vai. Ranga pu ke kamale. Se ranga fika wi le ya as. Ola unga ke kilo sale ka unga umi ke nga fa sala va pele. Okay. Eu ia tiri la ofisi para mo to fa ina. Ya ai tola fo la ma wala ngol ba fesidi mene ma wala le fa ngol fesidi ale sa wa ka wa mai te ko mangene al simple yo fesidi ai sa mo ko fa ya inga mo ko ma no pa unga kana pakaro ko mo le ka ko lu ka lu yo ala ko kala ngo fa ya kala mo ma ngai au lu a mi se lo fo ka mi ki sa mo ye backline no blue sa me la ngan ko ya ole a wa ma lo kala mo ya Ola awal nga malo. Ya kalwal na o se na fia swali. Ya. Yo le puefo. Ya o me umanga lo ka ko vai lo fa sala. Ya o lo technology o cameras me uma vai o lo me awal me mo yang va pe en aula o vai o le fui o fu pe kier malu. Ya lo ngo se me manga ya nga. Wa le va pe swali. Ele se kamikalo yang fo. E pa o se happen on me o kup. O se ia wala fo ia se me mau le ia ai kailo pole ulu pole ai kolsu balu se fulu ia okay lo le ai pe on fa incar too good o cal ko se fulu maroon is too good ai pe via mele se mai o too good fa popos fulu marco best o le best description sulima na la ta malo longa te foi mai si que fa mai mele I've done my bowels screening test, son. I'm proud of you, Dad. Oh, good on you, Uncle. Easy, isn't it, dear? I'll post it for you right now. Take another, son. Let's go! Solly, hurry up. Stop mucking around. Just send it. Game's on. Family, make bowel screening happen. Yes.
que as fosse. Salve, Marfia. Ai, ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. Soli. Ora me ke manga o rugi ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Boleh cukup lah. Si Isin masih nak cakap macam mana si cakap. Oh. Mapawali or kay me ke iro hay ka umaya or ka manga or kay me evacuate top up por pau. Alam mo ke iwa umar nga pau. Fe heri po ay nga ro ya pau. Iya, boleh. Fa'awa mesti namanya si fakal si namanya ya boleh mahal. E falong le mai o se wakari. Elingi me fa ova por me ro lo ko ova yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fa. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Mai alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mala ko maka mai. Fa nga ila unga ngale Pacific 40. Mal talo fa va. Wai lo. Ya boleh. Okey. Iya, lenga. Wa fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fai ko so maka mai show le fai la ko fa la lo. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ko ka fa va. Six. Stay ro. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. Wo whaafaingo fia nei nisi o nanga e pei o whaataunga. Pili, o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo whaonga ina ai le tahalofa voucher. Toi whaafilo ea turi tari umai o le malo longa le neivanga o le fiafi o le sports tala doa, ma o mua to vaenga mi se fo o tole foa Andy ai o luputea. I le neivanga o le fiafi o le asolulu, o le amato o le whasoa. Ai, wha umatu sa utala i le vaenga sa amato wha amatama ia ele alu malo longa tūlanga o le talonga le State of Origin. Wale koe rua. O le talonga mo mua sa whatau nui nei sini po New South Wales se wale manui ailan tau whainga a le New South Wales. Umar ka longa. La ngoi lon fai. Umar ka longa. Ale foi la. O le hei o sai mai. Toru so mare valu se fudu. Sa ia le tari tununga tau la talata ni ai. Koru varu se fudu. E uia whapea mai e se fudu wha, su koru se fudu lua pe o le ama le a tūlanga mai e. Langa i fwoi kai mea malo e ol pere kia ngal ko su wha, se fudu li marisi am. E tele me whapena, e fwoi au riki whapena, e sen tuko kia sen umale au tua e malo. E ui o lea, o le popolenga, ma le ufa mai ngai au mua re se karonga lua. O le popolenga, o le whairunga i Queensland. Ya. E popole se si o ka longa. La me la pole fua. Aya, o yo le lauto e fasa o me el tatou screen, o me le pongi. O me le pongi. Au ala o le feiva le a Queensland. Pole a la val malai, o le malai. O la oficilia tau tene i mei ese. E ko ke malo. Malo ka longa i rua. Ma wa pe ko fa mo me ba so le li ma le a. Malo, le vo ko fa fo ya di ma le ya le fa. O lo o au to le fo ai fe so vinga. O lo mana. Ke mo malo ni sa vo yo le skalo. Mai. O kala pelo. Le so vinga. Pelo mai mo ma sa. Ai e ke u e fu por kuranga la u e ko sa o ko la vai au me ke ro i e sui pe marron se malo umar. Ya. Pero me kilo kamera milo kala ai le. Ya o mala la macho me ese malema mai nga walanga too good o le ufa ma fa o taronga too good marron. Ole mai nga ia la ma ko fa so ala en moanga mong sama. Ole es fa ngo na to fa so le fiafi. Ole tūlanga fo ile le o le tātou yungi la kapi wala ni tātou talanoa mai fo ile lava ia so ma tūlanga o le fo wailunga le article o le tātou Blue TV se whaatalanoanga sa whaatau ina ma le whionga le CEO whaleo mawai ngā Vincent Vepulea i na uasia mai fo i Aotearoa nei tūlanga lava o le lumanai ma le operations whaatinunga o le la kapi tonu si o tātou tinu. Ai o le fesili lava i lo umafofo te tala i le tātou whaasoa i lua whionga. O lava fuafuanga o loo whaatatitia le tātou la kapi Samoa.
por pulenga lakapi e unga inga ai le marosi anga o le ta'alonga e fuafua i result o lo tūlai mai ia tuloa e le tātou te le aro vau fo'i le tūlanga i sia tātou a taitu o fitu le mānai o tūlanga o iai ia ai ona pi tauatangia mai ni mea whaalotu i whale ai si ka kou focusanga i 15 wau te lo fo'i o le moana Pasifika lea iai nei e te le fo'i se tau sootanga mai to tonu le tātou atunu o le Manu Samoa ma development o le lakapi o le aso o lua whirangalo o lava nei tāpenanga o lava fuafuanga le tātou lakapi Samoa e te tau ona una ia ai le tūlanga o le ta'alonga lakapi ma le whaamarasia o le tau atangia mai whapea e le lava kupi e le o teitei lava se le ni e mau whai tau miliona e ono whai aia fuafuanga ia ma te set ka kong fo o ka upungi ka kalngoi ngal kausanga le i whai al bolka ia ma le umanga me whai al bolka ma ka kikilo i ngā solongo o ka ronga ma aua kong uinga e kalngoa kuala au fit ia wai pio o kausanga le nga ia fiti en tua le nga lulunga ia o majority poliva sulmo posengi o le au le fiti en tua le nga o le au fiki ia le ka kovel kulanga maualunga ngo ia kam fai a fiki ia malakapi le venga ave ka ko kuala lo foi ma ile yungi la pia ka ko Samoa pe le le wala e ka ke fi ngau e kam fai ia ave se au Samoa ko le supala ka pi le fai ia ko ia venga ka ko so mai konga kam fai me foi konga ia la ko yungi e fi ngau ko le o liki ngai ang sila mauskali ia po rugby e ui umama ia pulango whakanganga o whainga o la kapi e lalana ia wai ia o lenga le ka kalngo ing momo o ke le o le se senga o whai o au Samoa ia mal whai o au kai pela man Pasifika e ui la whailo umama mai kam whai e whaarongo mal au ia mo ia peanga se mea foi le nga ngau whakaungu ia make up le numbers o mea whai ai o le ale ke leo le impact o ngā mea i la kapi Samoa nothing e le se mea awa pia vui po la lava e kia ula fua ke po lava kupe o ami o kupe o menga kankale ni inge finga ula kupe la whenga sumi e mesa ia kulanga la kapi i result e whai aka ki kilungia la kapi ma mea lo ia ngis fulima ia o kapenga fua ia i o le kapenga fulima i le fiku ia ma mea umarava ia luka ko vaile aluanga ila pe o mea ka ki kilo ia ai pe nga alfaka kalanga fo ia male famkalanga fo mai falma vainga ia polisi li fo ia la kapi Samoa ia sa fo i kulanga me o mai ala ia ki kilo o le ala vale me o ka kia mai ia nga lulu ma fai e po kalame e fua i le mele o mai wale ko o le arku pe o ka ko moa ia ua karoan ua ka whea kuala au kala i saka whainga luenga le yungi le fia whai kausa i vanami so le o kongi ngā moonga e laki o se lua se lau kāra alu mai asa ake whaala mai kai au aso ngā fua aso lua skofi as whalele as ko ngā whai kāronga ngara sai e le se mea whai se lau mo kupu le vai asa Samoa Alea mai ar kai au e kau le fia. O ti developinga mai a onga primary schools o aku kolisi o aku kalap. Le mai mo mai ngai ka mama ki nga pule a onga I kua I Samoa ya onga kemi makoko. Le makia ku le vanu e vai lima le makia ku foi mal net po. Fai ya. Makele ki kilo ko kongi pongia alo la kapi. Ale la pe falling mai o le turo wala ngole tate no mai I saunoanga ale fionga le tai le CEO. Yo le pe falling mai se fulu tolu miliona pe e tau fa so e le lava. Ya tu langa la so finagalo au mo. E non sauno ia tolafo a fa pe le we fa si mai la se fulu tolu miliona le sauno al CEO o tato ina kapi. Fu atulai ai ke mi fainga ringa ko le fo mai na to waya apelu waya Kafusales municipio stanto malate ili isi tupe sa fa mo po kala me so vo Fitzpatrick le sa fa pepe ia mo sto ino ma aki kwesa Ellen kwe o nasa fa pena on fa tino e ne huta mali o le tanto wa tunu mo le yung lakpi le faingo o la onga lakpi ko ya onga manu onga asa on la vai tu ia pelan sa no ia tolefo
ia e pe ngā se lau ka nā vai aso la kuku ia leu ka karango milionga kaimi ia la kaimi sa karango fe leafe ia karango ngi milionga ia kaimi na ngi ia o kele lopo le ale fikunga inga o saunoanga ia ka ko pulenga ma le yungi na kapia sa mo ile ne I ala vai ele o le ia developing o ka kola kapi ma tulanga le sa mo ai ko kele lau fainga renga kupele le la wala ko mo kai minge ia awa o le na sa o fo le matou lo le ma ke lo ma ko ngi ka ka alo le tulanga le o le high performance tangata le e ko ki se lau ko ki ro se lau afil ko kongi ole o tangata le kongo le high performance ne fayetiva ai le o faye singa lu o ngai mai ka o le mo ki long o le ke le nga ruanga coaches fa yo ko mai o kam ka alo ko ni condition e coaches ko fa faye coaches ala ko skills o le fitness tu na pena alenga ma ko fa alongo le tulanga le e fa tupe mai le world rugby ia tulanga le tangata le whaingaringa tono le high performance unit ngai ele ka o le managing le mea big time na le foi nisi na apalai ese tangata na mo waina ese tangata lo fa whaingaringa fasanga mai lo le world rugby fa mai ele va ngol ma ko kupele alanga le wo wa ese ka le wo mai fa whaingaringa e pe tulanga la le o le tasila le tupe o lusi foi la ka ko o le ngaruenga le ale la wo mai le tupe e te tauna alu I tauna fa ngai tono pokalame ia ma au voi la ia wa le voi la fa longo foi le fa mai e fia au mai ia le voi fia fa la au tene wa kasila me le vo la u ko au mai voi la le sile e fa popolunga ingai fa pe ia le vo fa ma o kengi wa kasi voi la nga cost mo le sina tupe ai le o le ona ele sa om fa maoni la wala na fa ye tulanga le pe o le sila tulanga la le ia o la folia o tulanga ia pe ona saunu ai to le fo o le tivalo le vo la o ka vai se a fer ke lo kama yang ka alo ile o mo sa o kan kan o le fio ki kilo I ka miki mo tulanga pena le fo mo mo ina to le fo te mi nga lo la to ile tele o le fa lo tangata I watu o antelea o stanto malatai o to fusale foma manu sa mo al ke mi fa o lo wa ko o foi kenge ele va pe vonga fa ko anga ngo le fa ka unga kenge ele ai mani se lo ina ya aya vinga kenge wa linga kenge ele pisa o nga le la ke le fi nga wi me ya e wa ke pisa lo fo mana ia va nga wa mai au mo ole ia te au e tau fiwa fo ile tau na fua le tulanga mani no le mator vai ma vanga fa pena awa afua ne ia e o te io le vanga le a to what e moi au ia tulanga por kalame soli ele lo le kam ki lang vanga fa ro ngoi le ngo le tanga tanta aluma e fa sofia ai va ku kanga kai le I vai ese si mo ele I lo fa kasi ese o ia fio mai na fatu foi la wana mo wala usa ile linga o te lo e se te mo te fa o te le lunga te te ia but le te sa no tonu ia nei vai ngana mo foi nei I tulanga le o le tupe le tong ia I le tangata le ile HPU le sa ngai ngal vai ngole HP unit manager high performance o le kangaka saka kaunga ko kongi wa o le role ale world rugby ele se role e ko kongi ele la kapisa mo le ai o le mena o le me tau every rugby nation has this role mai le yungi la kapi o la ko foi la ko se apala ia ku iai o la ko foi e pasia mai la ngai ko kongi la ko ai vatula e se le tangata na mana o iai le world rugby ai e se kanga kai manga o po ra sa mo ya va ku iai runga wala nga le ka ku kara ngo ile la kapi ese lar kanga va ku ro fiki nge ya ilo ele manga o mai le world rugby kanga ka le o ia kai mingi ele manga o le world rugby pilor fan ki pilo ele world rugby ko mai lo male world rugby okay a faila fallar ko loko o kai fongo mar ko kongi o ko ki pil ma ko fan or milionga la le sa ngi sa wa runga la kapi le la o sa wa marcela wa fe mon kupu le sa wa ro longo fongo foi markan ka ole or kulanga la nga le fa ka o ko ia le o le la ia wa te loe ma faiana o mai lan tau ma fa pe mai ia
o le funding a to ale na na la vea mai ai mameanga makula fa penga ai mana tu mai fo itanto e se ale mai luma mai e se le me fa lo ko fa le la tu le mai e na la no te fa yetu ka kia ia la le tu langa po le position po le a le ceiling o merkasi o yengi results a wa dato a fa pe po le ala va fo ya fa wale ko kongia ma le rugby a fa fo ila ko kongia ku I a o le produce my results o le me ka wa e pe foi o canale fai aqua e foi ile rugby e lo ka ngol development me e mga amiga ka fai ngalwe ka ka e fai ngalwe komite fai ngalwe ma pe ngo fa kula isi le mai mo mai ia pula o nga ka mama ki nga ke lo li ka ko ke e ku ro le ben ne mo ke ko ia ku mai a ko ongo se la le valu se la ko me ki a e ko lu fa o nga mai fa primary school ia ka ke kulo nga ko kongo le se me ka fo ka ke ai fia ka ke fia fe nga luenga maloka ma fa o lu manga ia kongo ye ka meki ma ke ngeki ro kongo ngi ma fukanga ma nga luenga lo fa ngi e o mangi e mongi ia ai mangi ai la ku ia me fa la nga fa ile nga mo mai la ka meki ngi pe o le uso ia tu ia fiso pesa mino o vaenga o mangi o te lemi le sevens lenga mai lo lenga manguia mai o avoi o fualanga o ngaluenga sa fa ne la wo mer ke minge wo lo ko fe ti nan ye na vo la ka ko vai le melo ko pungi e fenga kanga va pe e ka fa ko mai ka pe ngi si le ave ka me ki ola e ki ti valo mai ko o nga me va pe nga e pa o ka ka pe na me ko foi finga foi ko ko fi chi tu o le ko ko a fa mo fa e fi chi rugby na me le fai e sa mo rugby no por la ka pi sa mo ma kam fai finga ia ave sa ko awa ia a sa mo ko kam sanga te va po tu le tu lang lo so no I to le fo le au le tu mo le so le ia e le work fo le mona pacifica le fai ale ako ka ko mal le mo nga ke lo sam mal le mo tu lang sa ko wa ka wa fai au sa mo ai lo por me nga le fa de ko ko o se fo le ngo e ke le ia mea ia a fai fo ia o le se le fai nga le nga fai e mea nea al tanto ni na kapi ia e se fo ia longa ia o nga fai nga maka nga so se me fai ia wa ka ko e ka ka longa wa e fa pe mai ngisi ia wa nga ki nga karinga le e le fiu la vai ku o nga le mo ke lo e ia le lumanga ai o ala mo fa nga ka ko ile kan ko la kapi a fa pe sa ona le ona fai ma ia sa o fai unga fai ia o lona le fo lana o le fisiti e ma fainga ka ko fai se au mo super kapi ta te o la ile man sa mo ma tu lang fa pena o le u fa alua ngo o fiki finals last year a semi final draw this year le pa quarter final Elisa la idunga le upu finals fo ngai ya le ngol World Cup last year o kalma o lunga le mengo o fiki le World Cup o lo winga la utala can we for ile le producer team akako knowing le kaimire ngai markula ngol operations or tato unia Samoa male tulong fa maka finka ko fese ka ko super la kapi team ia ora ukali me me finka ko fai ia e fuol me finka fai ka ka lo fai ko ma wa ele ma fai ka mi ka aro ma ka lo kom fai ia la kapi pe ale fai ka ka le fai ko ia kula ngome umangi Wala kali ai ma fiu ma fai. E fiu ma fai. Ma fai na ko piki me ka me ki fe fai au fai. Ai o kanga kai fai kongu ma ia la wala kong fai. Mana ia. O le si vai ngai la tau vai tu I sevens e wai pe pa nga le riungi lai on sa mo ai la ka vai ku ngo. Se pe wala ki ri ka mai ki. E fua fo le la vai ava ai nei la walanga pe o inale le tau o mai se le mai tatu sevens le ia lenka ko mai Hong Kong ala o langi kingo o kanga ka alo isia ku e o pe ka ko ku sala pe ka ko au ya pangi male au tu lo ngale e ka au pe kai ku ko ru au le tatu sa tele na o le au ai au vai tu ia le tamu sanga sevens e ma fai nga a fa pengi la fa ka ko super e ma fainga ka ko mai ka mai kingi a vele a super pipi a fa pe can that happen en fin ko purunga ko inga me pe or me ma kwa mo mia ka mai ki mai fa fo ma ka mai ki ka alo level la ka pi lunga
e moni le atulanga na e tatu au titilo le mo'olungo le levo le ia le ia e fisilingia foi po le ale tulanga i le levo tamisanga tatou sama atonu e maua nai tamaiti ai to laiti pe ka ko ki kilo la le se au super o le tulanga lua vasili o le fengo fi a me se foi o le ko e mo le size le sa e tatou maiti asola o le umi ko e ia ona te misalo ai ua afaina ia tatou matonga i le sio manga le soifua le environment wala ma fono facilito la forma afa pengila la fight who will be the players wala nga e uma e fo ia fa pe la choose mai kamiki overseas ia e kuiki ale peng fiki sa mo wa pe tatou wo fe sa e kuiki ale peng fiki kamiki sa mo wala nga e ko mai le skill level ia male size level o kula fa penga e tu titi esa o ia pi nga se ko fa ko ri mai overall mai au te lola fa sanga umanga ia tunu fa ole minga ko nga ma fuanga nga ma fu le wera pi melo la HPU high performance unit that's a unit a high performance e ye mo me weight e ko le e kulo e kamiki konga o elite players mala ko konga ko le o nga nga fa kangi le la ye ka le ka ngoingi o si la o fe la yingi kamiki o yin kamiki o fai o fe o ko ye pe va pengi o le vola va ko se va ko ke le ngal coach of ai ele o fai ngal venga I o ko se ke le nga se wa o ko uma pengi si le ma uskali ma me e academy high performance e o ko pe mo le se la o fi o kamiki Paula me va pengela mulianga mlang sene ya ke la ve ka making of ya ko mai ka making mai le ko fishing al o mai sa o all conditions o me e nengi me o fe ka mek pengo fe ko se la I ka miki ka ko ama me ko va ko e ko lengi al o kal ka fa ya ele o ngal wenga fa ya ka e mala mala ngal wenga la fa lo al ka longa lo ki kilo ka miki ki ma ya a wol ko ka le mamna o tele tulanga le o le wa to ta ua e tola fo tulanga le ka koe fo ila mai le ila tina inole ta longa aka ko kilo ngi lai au ye le ua fa ye ka ko kulanga ye ko fi pe Spain Chile au yo Chile mo au ya Georgia au ngai ongoda o le vai ku longo wing ona ma ko fa nga ka ka nge yungi ia le se melenga va mo se le ma ko le wo o fu na ia a tulanga na le wi tatou sa moa tonga ia le le fiki la fo le la ko tivalo a tulanga le ka ko konga sa mo le ka ke o tulanga le e fesiringia le tivalo o le na te sa no mai na po fa ngala ka me ke fa fo a fa pena le o ia se tivalo ma ni tuna mene le mai face 15 club level paulo le option ka ke o ye Porque ko kilo e fofo. Wana o fez al ka ko high performance ma ko. Ela ko e momoli mai la le ia le afole. Ni sa nga ngan mal manga le Rudolf mo. Ngal mo mo le me le fai. Ma ko ri ore nga mai e ngal mal manga no fina ngalo le. Ngal mo mo le wa ala ka ko la fo ia ala fo nga ngo fa pe ngal mal manga. Langa ngalue o ka nga ngalue pe nga sa ngo ko la fo. Le ala fa me ngalo mang. Ele ngi me ngana waku kongo le rugby union male high performance ya nanga le mo la uri ia ai ko kongi ia mai la ia I fuona ia aka ko kepa la ia tunu ula nei le ia sa ka woki ai mai le wo mai lungo ola nga lu la ko o le fofo a toa I lo tali tunu ngoni fa ba ka ki karangoa e ka ki o fisidia o le al fofo o le fofo o le sui a ko ka ko rugby union o le fofo sui a ko ka ko rugby union o le fofo a toa o lo fo tali tunu wa ke le wa ya fe fo ka fisiringia o le asif so so ni le malo I ta longa ile tia e o nei me umalava ia o a fo ilangi so so nginga pe afa pe e vai a kurfa nga malo o le ngu mela kasi o porkiki wala nga o fainga fa porkiki ya wa fu wa ava ia tur fainga malo e fi so so ya or kanga kala li ringa mai ko kong or kanga fo nga le o fu mai o fu lang le fe ke nga fa porkiki ona ave ai rola io na sa tia ile o le ma ave le fu la le ma ave le fu la kapisa mo kongo wa sa kia le la kapi onga esese kanga kai ko kongo le bengi o lo wa nga ka kongo fasi foi ne fia filta tu faso wa ta tau no ese au porkiki ko kongo
o le call fo ile na lo tele tonu ngai va tu tatu tu ala ale sports tala no i le port o ka kongo e sera le au porkiki o e sera o HRPP o e sera au fast lai ko kong au le wingo la tala ka ngaka i e porkiki pesa e porkiki fo ya wa e pa u sa e porkiki wa e iwe wa me yesi a me le ka kere ro isi ka ngaka ia le wa i fo i ya kai fongo porkiki o por la ia e porkiki la e tu lo o fai pule me kuai sa faka ia mar fai pule ali paka ku pai lalo tu lo o kaka porkiki kua ku pereskengi o le laka pisa mo o le porkiki fo o kanga ka o mala ka unga au tu ka unga fa ma vai wa ka vo ko waro lo fai le au le Porque le ala fa inga laka pila wo ye pa ki le la o me foi nga ka ko vai lango le ku la langi a ko kusa o me foi le voi ka making sila wa sola singa manga nga o mai ofu le mangsamo al ke mingi o mo kwai fa inga male mulmuli ma fau ngame o le moment e whitewash e fa ma vai ma ai sui ya kwa o vifo sa o ngai ka ngaka ngai nga pa kia e kula ngo yungi sa moa ma me le yai o ko ka makuai wa uma va ku fa ngai le o le kaimi ai fo ngai ka ngaka nga o vai la ia le amakanga ko e se fo ide ya te runga langa o tatou taimi le vanga le fifi fai o te mana e foi le nei tu la fia e va tu ia fa manianga foi i sia mato wa onga ia manu ia tele ia fuanga le fa bo ngo nei vai aso ile fa bo le tato wa onga le ko ele malaveli watu foi ia manu ia tele ia le ai asiata ona e foi nisi fuanga foi malanga e foi nisi o ia pe ora wala la na foi le tu o tu sai foi le fuanga pe ona ia fa bo le onga malo ya taurunga tole fo le ai e ko fa popo fo ya mo e fa mawia ko i se la tanga o le la nga tamalo mari tamalo poto lofo a ver ya kaulo a ver ya o sif ya kaulang i la nga fo mai fo ia o tele fo ka ka yo malo o fisole malo company ya mi se